Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is
'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Maya pa bengi po, kaluguran ming kakrusada. At yuta mo pong yeni, king meto nga matuang parokya, king yakatamo nga arkidiocese. At masaya tamo po, kayan tabi tayo po, yung metong ka rin pong yakatamong matinaka na pari. Pagpakilala tamo po amo. Ako po'y among Rick Luzong, kura para ko kinipuking Nuestra Señora del Pilar Parish, Balena po ning San Simon. Siguro po medyo makikurious kayo, ya po yung dati tamong Jesus Christ, kareng palabas tamo, Yes. yung arkidiocese. Ketang stage musical Tulaok ning Manok. But that was many years ago, for 5 years ako pong ginanap Heso Cristo, ketang musical courtesy of Teatro Kapampangan RT Santa Rita. Baliw po, nung iya siguro migpainaway Father Rick, baka iya po yan nga tiyong ni Ketty. Iya yung host na rin ang Cruzada, 75 years full of grace. Uling pagmasosyan tayo po, in 75 years ning yakatang pangatatag ng diocese. Kaya bilang preparasyon, buritala pong pakilala din yakatamo pong parokya, din yakatamo pong kaparian, laiko, at din yakatamo pong miyailwang programang pangmaluka, king yakatamo pong diocese. At ngayon po, iyapin nga po Rick, among pila na kayo pong years sa pari? I was ordained in 2007, October 12. So suma total among make 15 years na ako po this year. 15 years in the ministry. Among, siyempre, isipan na kayo hindi manal biyan pumakiran. Ot ka santing na nga mong, o tiyan may kisawa. Baka na namin kumbising kaya kang bukasyon na mong. Pero makabakabayan ng pisabyan pong vocation story. Pero siguro in a nutshell na po among anak ko po, the typical kwento ng metong pari, itang vocation story na may gumpisa king involvement king parokya. Yes, maging kong member ng Knights of the Blessed Sacrament, may choir, at sabihan tamong lamaning pisamban, elementary days, at tatandaan ng kupay, kumunta king eskwela, uling dalanan miyakanta yung parokya ng Mary Help of Christians, tao ko po Bacolod, San Antonio, Bacolor. Ito yung kaya kami pong parokya, yung kanako pong pipumpunan. At kay Batnanita, may graduate ko pong elementary, bisa na ako magpari kanita, pero again, siguro, yung plano ni nga pong gano'n, yung kaya, may talaga totally aintindihan. May high school ko, bisa akong lungub seminaryo after high school, miglahar naman. Kumbaga, nung lowen may bokasyon na kwantunin ka na akong bokasyon nung metong yung journey pang maglakbet, dakalya detours, dakalya stopovers, miglahar. So, limaking banwa king resettlement, kaluluwan ng pong kasakitan ng biye, dimdam ko, king puso ko, king panalangin, siguro kailangan ko pang mag-aral, mag-college, imbes na lugub na king seminaryo hanta, magpari. So, may kapag-aral lamang, 4 banwa, king AUF as a psychology major, and then immediately may kapag-obra king Clark, 5 banwa, and then, ini ka na ako realization, talagang kayang kampangapari, gawat-gawa yung paralan ni nga pong gano'n, may apilindo-lindo. Para rin nga man kung detour, stopovers. Then finally, at age 26 among, I have to retire from my work in Clark, mentundala na napin. And then, the rest was history. Linog ko po king Holy Apostle Senior Seminary is a late vocation. Late vocation. Yes, meaning kay ba't mong denasan ng biyekelwal, kay ba't sa kahuli-hulihan nga napin sa pagpapari pa rin ang tuloy. Pero among atatandanan ko, seminarista ko kanita, kakit na kayo, very active kayo king youth.
Mag-aral ka kanta. The same time king kung youth ministry. Ita siguro mo nung dagdagang kitang vocation story o ita siguro yung bala mo paralan ni nga po ginong si Jana ako kimbiya pa nga pari kasi itang 10 years ko po king youth ministry. I started in the school and then later on king archdiocesan level niya po at karing kay mas akilala ing obra king parokya ing biyanin niya to nga pari. Po tamumuntahan na kami karemiyaya liwang parokya for orientation ng youth ministry. Karing ko pwedeng sabihan lalong may ragul, may lalam, linablabing kapag nasan na magpari. Yes, at tandaan mo po, we're together karing archdiocesan gatherings. Miras tapa yata ang taking Bicol, we're Kay national conference. basta ati Pope John Paul II. World Youth Day. World Youth Day. World Youth Day, Kaya po kakakita ka. Aga ka nakakuitang shine Jesus shine ang po yung tell the world of His love. Welcome to the family. Kakakita kayo kanita. Kaya ba't among aside from your vocation story, doon ka rin nakaman may assign bilang metong pari? Bayo kong ordain kanta among inyang peksabianda ako, Bishop Malyari pa kanita, Bobet, anyang first reshuffle, experience kong reshuffle. Immediately, I was assigned king seminaryo as a spiritual director ng college department. Pabanwa mo po ito among, after 1 year po king seminaryo, dintang itang opportunity, scholarship, king Belgium po kanita. So peksabianda ko po nung pwede kong mag-aral, further study, mga tlo ko rin pong banwa kanita king Belgium. Finished my master's degree in morals. Kauli ko as expected seminary king theology naman this time as dean of studies. So the rest of the years po among malambat-lambat mo rin ta, I was assigned in the theology department. By the way, ating pang extra work kanita, King Apu. Kauli ko from Belgium, back at the time, ing Apu, pantundeng rector, uling it's going to be an archdiocesan shrine. So uling kauli ko, wala ko pang immediate assignment kanita, peksabianda ako, a little work in Apu Shrine. Mga 1 year niya mo po ita. Nya itong first pastoral experience ko, agyangaya parokya, shrine niya mo, pero malagong bala mo preparation ka na ako itang po pang mas aintindihan yung being Kahit mo concurrent sa king seminaryo kanta. concurrent as a seminary formator. Tuturo king seminaryo mo So naman. pilang kang years king seminary? So from 2011, 12, 13, 14, 19 hanggang 19. More or less mga 8 years po amo. So ininengki ka mo munang diling My parokya. first parish. Opo. Itang 2019 na niyang mag-reshuffle. Mig-signify ko pong mig-apply the possibility. But of course, we are at the disposal of the Archbishop. The reason why, aliuling ako bringing seminary formation, pero I realize among we're training would-be pastors. And yet, bala mo, limited din ka na akong pastoral exposure. Mas bri kong palalaman sana ing biye ko anting kura paro ko banta mas maging kong effective minister ka rin ng seminarista. So, maragul yung bala mo para ka na akong saupita. Bang mas babad ko, aintindihan king biye, pangapari. So, niya kailangan kong aranasan ng biye king parokya. Tsaka maliban po king seminary formatoria, kay ba't ni Paris Priest, balo ko tingka pang extra working diocese, ng archdiocese. Yes, panuna pa nga po seto, after Apong Paul Velasco, I was requested to head the Commission on Ongoing Formation under the Commission on Clergy. Palampat yarin po itamong hanggang Dilinubi Apong Dong, and Apong Dong requested me if I can stay. Pilan mo rin pong banwa ito. So ako pong in charge kareng ongoing formation ng kaparian, king Archdiocese, in charge of the monthly recollections, retreats, Christmas party, sometimes entertainer. Kaya bin po tang sabihin ng recollection, retreat, ing mo munang diling lulog king isip ko, ing lupa mo. Kaya ba't po tas nabi ng Christmas party, balo ko magkantay ba po rin. Kaya pin
balo mo amisda ka. Naks, salamat po. Well, it was not an easy job and work or mission nga natin. Pero it's fulfilling. Imagine, on top of your regular work, didinan mo pang oras ing pamanyuyo ka rin kapadatapari keng presbyterium na po. So it was, sabihan kong, bala mo bonus, iba't nga pong gino itang opportunity to serve your brother priests. Kasi po ting in charge king ongoing talagang extra lakasipag. Dapat extra ka naman talented. Pasensya. Ampong pasensya. Kaya balo mo yung may mali kaya niya pong Manny, di ba? Yung Manny Contreras. Kami po yung bikari na talagang full support kami. Sabi mi kaya, utusan mo kami, o kaya ating the assignment kaya kami okay mo kasi po balo mi, makanala po ka extra pasensya, extra sipag, ang pong extra ganaka. And that's very important mong. Ya, itang atsuko seminaryo kanita mong advantage maragul ka na ako potang ating obra retreat makanya no kaya recollection no kaya clergy day. No. Ating ko mong akayan tabi ay na ako kailangan lumuwal pa ring mismong seminarista during their vacant hours tatap ko la to help me in the preparation. Ang gana po tang actual among. So 2-in-1. Masakit na niya mong, formator ka rin seminarista, kay ba't formator ka pa ka rin pari. Amen. But at the same time, tingko naman teaching loads kanita. Koy king seminaryo po kanta. Oh, not to mention, for some time, I was asked to teach king Alfie. Lay Formation Institute po. I handled 2 subjects. Pilang ko rin pong banuang tuturo ka rin lay leaders tamo. Malaguya naman pong opportunity ka na. At least masakilala ko lang rin kikatang lay leaders. At itanditak tamo nga balo dake tamo karela. Kasi importanteng ding kikatamo pong lay leaders are also informed and evangelized on the Catholic teachings ng katang Santa Iglesia. Bangka nito, tintamong kayang tabi, kimpa mag-mission tamo, kim parokya. Kaya pin po, bigla tayong amis siya po, Rick, ne po. Masaya tamo yung kaya betaya. At among ka ba sasabi tamo, lalawin king background tamo. In parokya mong yan in San Simon, aluwaman pala yung parokya na. Yes, among exactly mas kilala yung San Simon. Munang dili uring tang exit king NLEX, it's San Simon. San Simon. It's actually the name of the town. Pero in parokya po is named after its patroness, the Nuestra Señora del Pilar. Anyapin po, kaumpisanin ka na ako pong term kini. Yan yung mumuna tamong panina, pang project, program in promoting devotion kang apong Pilar. Na yan naman talaga yung makasentro at iyang makalagyo king kaya katampong parokya. Para ka rin kikatampong manalbin po makarandam. Among, nanong very significant king kang Mama Mary bilang Nuestra Señora del Pilar. Kasi itang word na Pilar. Opo. Mumunang dili siguro as per tradition, ining mumunang apparition ng Indong Birhen. And per tradition, milyarity, mabiyaya pa yung Indong Birhen. It was in 40 AD when she appeared to St. James the Apostle, and by this time, all the apostles were in their mission to propagate Christianity, ang popa in Santa Iglesia. At tinatagdi nga pong Ginoo. So, he was in Saragossa, Spain. At the time, metong yamong lugar rin king Spain, anong dakala Muslim and other religions. But his mission, St. James Mission, pakilala yung ginutamong Jesucristo. Ang po yung reliyon na Kristyanismo. And there were times it was a very challenging mission para kayo given this context ne po. Dintang itang puntong bisaning sumuko king kayang mission mapagalya at bala mo lang kakakit bunga ne laing ako converti manyan. He was exhausted and about to give up. But it was that time when the Virgin appeared in a pillar. There you go. Metong asyas. Metong posti. Pepakit siya, anyating kang akit, king
letrato makatalangaya i James, Saint James. lalawenne ing birhen king babon in pilar. Why in a pilar? In pilar may ganyang simbol nga ng ning dumbirhen kaya bikakuno kami nalako pag-asa ikasalpantayanan kalupan ning pilar no ka rin ko makatungtong yeni makanya dapat kayang kasalpantayan, it should be as strong as a pilar. Kay but indumbirhen dininaning antimong instruction na patalakad diyang metong pilar no nuka rin mismong ikit ingin dumbirhen king pilar. So that basilica can be found in Saragossa, Spain. Just a trivia among balo mo pong bayo kumiras Kenny siguro mga 3 or 4 years ago. Of course, ako balo, miras ko Kenny. May kong chaplain king metong pilgrimage, Marian pilgrimage. At metong ka rin pintalan mi, pinini, in Saragossa, Spain. And I remember buying biglimos kong metong malating image ng apong pilar. At I was able to touch this pilar, allegedly per tradition, yapin po itang original pilar na pepa talakad ng ningindong birhen kang St. James. Makabalot siya po ito, kaya ba't pwede mo yung palubing kaya kang gamat ka rin. Po. So bala mo, it was like a premonition or sort of preparation for me. Mas lakosing I appreciate ing parokya, particular kwento ng apong pilar, anyang dimdam kaya po yung kwento na niti. So itang pisab yung tamong tangamong is just part of the very good stories of the apparition as the first Marian apparition. Opo, kasi po, agyang ako miras na ako naman ka rin. Itang wari, king pilgrimage siya, itang Marian pilgrimage, pwede ka pang maglakad, kay balang station, at nga papapirma, at nga certificate, hanggang kita miras ka kita ping image na pang apong pilar. Kay ba't atalan miya pa ita, anya ping babalakan da kang interview namong. Ikay minuna akong din nga isip. Kaya siyempre bila po migakapatada pari, waling mibabatch-batch tamo. Siyempre mipapangumusta. There was a time po kasi na bigla niyang miglaylo yamong. Ikamingan po bilang pari, we want to reach out. Dahil da kalami nga palyari kaya katamo. Siyempre bilang kapatada pari, buliming kumustan da ka. O ning kay mikakuno, muna pandemic. Mikakuno, oling kanya-kanyang assignment, oling anyang mi-open ng gana-gana, may bisita na nga na. Kasi ning kasanting image na sasabihan na katamo, itang ekasusuko, dapat magpakatatag ka. Kita mo po kasing pariya mo, we are always the image of malakas, Yes. strong, dapat eka magmalon. Pero ning misan ding tao, siyempre, on our own, kinanda ka tamo nung kumusta ta na. Kaya itay burimi mo naman ko tanggi ka din kapatada pare, kumusta na ka? Karinda ka la mga palyari kaya ka. Kaya sabi ko ka rin, kaya ako media team, kabang papunta kay Kenny. Whenever I hear the song, itang Warriors as Child, ikakaganda ako. Iya mo naman yung sasagi kayong isip ko mo. Yes, itang na. Wow. Itang balong yung nakangkalakas. Kasi kayong formator seminaryo, formator ka rin pari, kaya ba't biglang-bigla may wala ka. Yan, kumusta na ka? Wow. Kalupay na sinabi ko nandin, itang nunging pamagpari may itong yung pamaglakbe, dakala stopovers, detours, dakala road close, makayan just to use some metaphors. Pala mayari ta mo ang gampotang pari na ka, aranasan mo laret ang realities po nga reta. At metong ka rin matinding aranasan ko po, tsunak kayo ni, kimparokya kanita, yapin yung lumubing pandemic. Both of my parents during the Delta variant. That was only 1.5 years ago, 2021, nung ako magkamali po. Inyang itatang, may ma-COVID yun, August 27, mga bilis po. Mete, whole day mo, itang pangapuntaan ng king hospital. Kay ba't bayamatay tatang, meantime malag na siya naman king bale at may diagnose siya naman na COVID positive mo naman. So
Ay, nung ikay mo, i-summarize kayong kwento nga mong miras kami king Green City kanita, niyang dalami tatang ka rin, uning alang bakanting kwarto ka rin, po. Nya, pulay miya po king Holy Trinity, king Arayat. That is like 40 minutes ambulance, ne? O iting tauli kong episode or moment with tatang, tauli kong data ako, peniking at walking ambulance. That time, I was also COVID positive pala, ne? So, Pepa Brenda Pero ako. conscious siya pa kanta? He was very conscious, Ambong, up to the time na Mateo. So, yung mayabi kami king ambulance, mga di, ne? Although, sira na ako lubamong kasi king Green City pa mo, nga na ning linawe doktor kaya, ding lungs na medyo kaya na po. Collapse na la. Uwang po pang sapak na la pong infection, alos maputi naman po kitang x-ray na po, both lungs na po. Pero still, of course, kitang makanita, gaan mo hinggang agyo mo. So, karas Holy Trinity, kalub na po mga 6 o'clock, ne? Balitada naman ni Ma na positive ya mo naman. So, pantun kaya naman kwarto king Holy Trinity kasi ala na talagang kwartong available. By the time datang yima, payawos na ako ng doktor, king Holy Trinity, sabihan na yun ay tatang, medyo critical ya. That time, tinayma, sakto king Holy Trinity, tsukit ang parking lot, maka-ambulansya naman. Habang bisabi kami ng doktor, tipay yung nurse, sabihan na, may cardiac arrest siya tatang, makadmit na kanya ni tatang, ingabe na itang panganeming lalaking kapatid. Karasuhin kwarto, ito mo, ala na yung bili, mga takabilis, kuping kaya ka. So, bless kaya po. Meantime, ima, may admit yun, king the same hospital. Yung dilemma ko naman, akong sabihan kang ma, na ala ni tatang ko, makanyan. O numungkot na ako, makanyan nanong sabihan ko, syempre, balo kong sitwasyon na ng mga kanita. Uling stage 3 cancer yan naman kanita, king uterus, Tsaka liya comorbidity, tinyang diabetic ya, altar pressure niya, mata siya, cholesterol, etc. etc. So, we have arranged itang cremation ng tatang. Ka-arrange king cremation, likuan ko na yung kwarto, tipan ko naman ni Ma, na kasalukuyan namang may admit mo rin anta. Pero wala yung kitang ima, buskin na tungkol kang tatang. Basta may pagkwento, si Jamia. So, ka-admit ng making Holy Trinity, ako naman, kailangan miyang pakremate tatang. Kay ba't muli ko? Kauli ko mag-home quarantine na ako mo sana mo o nibaba ko naman oxygen level. So, papulay ko naman Green City. By this time, matinang available kwarto king Green City kanita. So, may admit ko, suma total. But, may gindalan bang anta pa transfer kay Ma from Holy Trinity to Green City. Nasa tamong in terms of facilities, mas okay po ka rin. Ang kaya transfer na yung Ma, ng aluwayang kwarto. But I was allowed to visit her every day. Kaya pilamingal do po ka rin, napupuntalan kaya po ka rin king kwarto, ba't kumustan? Kaya balami lumuwal Tang Saturday, we were given that hope na lumuwal Unang tang bandang Sunday mong magbabayo oxygen level itang bengi. Pero the whole of Sunday, akaligwanta, krusadak pa kanita. That was September 5 niyang Mateyay Mayen, September 18 coronation. Itang misa ng Apong Jesem. Kung kalingwanita among maka-online kami, abig ang sinimbay itang abak. It was about Efata. Ito yung kalingwanitang gospel ito, be open. Makanyan ang Apong Jes, yung taong makabuklat, kaya datang yung grasya ni Apong Ginoo, yung taong makabuklat. So, ita na yata, yung maging meet siya mong, bala mo, migsa dyan nanumang malyari kayo. Pangabingi na po nito, magbabayo oxygen level. Mulay ko kayong kwarto from 8 o'clock to 9 o'clock, 10 o'clock. Literally, Ima was fighting for her life. Yung oxygen, up and down. Hanggang itang bandang 11:30, may nahimik na Ima. Pa-intubate din sana, ulin talagang mababaning. Uning yan kung may intubate niyang pa-ECG, kaya mong halos sala niya naman na pulse. May decision kami po na pagpainawan niya. So at 11:45, 10 days, exactly 10 days apart.
ita tinukin kang tatang ko. Ako kalingon sinabi kang makurat ang last minutes ay sabi ko, siguro talagang may kalugod kayo. Buriwing miyabe kayo. Sige na, okay kami mo at kami mo kakalingon pangadi. So that's it. So she was declared expired ng 11:45. Pero umpisaya pa ito ni sabihan tang Kalbaryo. Anaping Andy, this is your real tulawok nga na. Wait, ang tulawok, it's just a play, makanyan. Gaganapan kayong biyeni nga po yun, yung pamaylasa, yung kasakitan at kamatayan na kayong krus. And I can't agree enough with Direct Andy, this is the real tulawok. Mas may ganyang malapit ka na ako. Ito siguro yung blessing kwento ni nga pong Ginoo, kailangan mong danasan nito. Imagine kamaten kang pengari, maulila ka, bigla, kibat, side by side kanita. Mong, mag 250 years kaya kanita kayo ni. Kasalukay ng obra kayo ni. So makana mong api, agnan ita mong, on top of your work, king parokya, mission mo, kibat, siyempre mission mo, king pamilya mo naman, karing kapatid mo. So, ita po, I just needed some time. Hibernation. Wala mo, sort of my 40 days in the desert. Among, kailangan kong migunang, banta, aintindihan yung mga palyari. And in order to do that, kailangan mo pa sigurong itang mag-retreat. Retreat. Mean to say, get out from your usual kaganapan, kimbe. At bangka nito, you come into terms with what's going on. So, king ongoing, ang po king obra king presbyterium, may laylong bagya, po, ang po yung pamanuruking seminaryo. Kasi makana kung marap ka rin seminarista nung duguan ka, ang upinan din. Pagkanta ko na lang, warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. And deep inside is still a person na manasakit, manamdaman, lulungkot, totoo ito, we need to project sometimes that we're so strong. Lalo na, you know me as a bubbly person, very jolly, energetic, easy go lang, pero patang turana ka talaga, yamong. Alin naman tang mila ko, sabihan tamo itang siguro, kailangan mo muna man baka nita mas maging kang buo, realize mo naman na, ay, rin pala all the time, makanyan, aranasan mo naman ito. At karin mo, realize na tao ka pa mo rin. And I think that should also be projected to the people. Baka makorek itang notion that we are Superman. Bawal kang mimwa, bawal kang lungkot, bawal kang kumiyak. Batali, tao la pa mo rin po rin, kaya kayo pong pari. At ito po yung meging kwento ko, King Bie. But at the end of the day, among, nung ko rin siguro, pari, baka ako naman misadsad. Nyapin, karing kaya mas appreciate mo naman yung grasya nitang pangapari ko. Uling iting minyadsad ka na ako. Of course, yung kaya katang pangatahid, relasyon king apong Ginoo. At the same time, mong kukunik kaya naman kayang kakaba, ka magtaka, ako rin pagtaon ko ito, balo ko, kailangan king seminaryo, tang extension, renewal. Pero out of the blue, Bishop Dong decided and granted me the request. Munta king parokya. At king parokya, sabi ko mong, ninyang instrumento mo naman, ngakupin tang pilar, tang mensahe na, wala mo kanya man yung mensahe na ka na ako nga pong pilar. Among, all will be well, just remain strong, palumya pa itang kangkardo kanya na mo, itang probinsyano, kung wala ka na, kaya pala po maintindi. Ay, mong, feel na feel, kaya pala po kanta, feel na feel, hugot, mong, totoo ito, ay, kalimutan yung sinabi na pong Pope John Paul Cantar, kaya katamo po, Pope for the young people niya pong mabiya pa nga na, when reason ends, faith begins nga na. Mong yapin mo yung pekabala mo, maging motto ko, bala mo, guiding principle. When reason ends, faith begins. It's true. Dakal tamo ko tang Kimbie. Adyang kami pong pari, dakal kami po ko tang, Lord, why? Sabihan ko kaya kamong itang last 4 hours ng mako, I was begging the Lord and trying to do some kind of a bargaining. Ginoy ako may kulang kaya ka, pari mo ko. At bingi ko nga gana-gana. I gave up my profession, my work,
my dream, mga ganyan, bangtok yan da ka. Siguro naman, pagbigyan mo ko, king request ko ngayon, itatang ko, sige. Nung buri mo na yung balato ko na, pero please, sagyang himako mo. Gambetong sana na. Yes, among I was really, literally begging the Lord and asking Him, storming heavens with prayers. Awsang ko ang ding santo. Pero lawin mo, potang mo muna, isipan mo, Lord, ka-unfair mo, mo ko pigbigyan, kasakit, mga yan. Nano nga gawa akong kakulangan kaya ka, mga yan, ako deserve ni, mga yan. At, gana-gana, binye ako. Putang mo muna, that would only show na tao-tamo rin na tintang emotions at tintamong panamdaman. Pero, ka mapupus ka rin. Dakal kakutang, thanks to the gift of faith. That's it. When reason ends, faith begins. Just hold on. Like, kini pong retablo tamo, kitang katuwang, kitang babo mong, that represents the three cardinal theological virtues, faith, hope, and love. The image of hope is like an anchor. Ing bangka, maragula vapor, ship, manatili yaking babo, dagat agyang makanang kasikan ni ngalun, it stays there because there's an anchor underneath that holds it firm. I think it's the same. Makanya ning kitang kasalpantayanan tamo, yapin na ing magsilbing bala mo, mamaya katatagan kaya katamo. So, wow. Sorry, kadaldal ko. Ali. Pero, Ako balo mo itang kabapakan da ka itang itingaws ng serendipity experience. Kasi, oras sabi mo, bala mo, pinrepair na kaninga pong gino, baya kami raskeni, miras ka king Saragossa, Spain, kang nga pong pilar. Kaya ba't itang milyari kaya ka, sakto keni, king lugar na nga pong pilar. Katulawok musical play. Tulawok musical play. Kaya ba't anyang isipan ko pin, because of your tears, that's why they have a beautiful church today. Yeah. At detan tears mo nga retay lang meging sangkan, bakit ning kalawin pisamban mo, kaya ba't oy ting peging pilar mo, yapong pilar. Yeah. Kaya, bahalo mo, hanggang yung utang, anyang kasalukuyan malilyari yan, pandemic kasi The vicariate, anak-anak kami, yapong Bong, yapong Manny, ilang mi paras lata, kaya kanya, oling kami, di yapon Jay, ating kaming burimikan ta mag-meeting kami with you, with the nga bayanan. Kasi sabi mi, makananangan na contain king puso na itatang na, imana, kaya pinanyang bigla kami wala, intindihan mi no ka rin kamiras, tang maglayloya. Kaya ba't, mi balo, maglaylo ka pala, o ini pala yung malagong pisambahan, kaya hindi mo pala binugnusin kaya kangega na ng energy. Kaya pinsabi ko lang din kaya your tears, na your tears, sabi mismo yung malagong pisambahan na hindi. Thank you, Among Mong. Just to add, Carlo pa nga sabi po, itong October 12, 2021, karinta mo po mag-celebrate Sester Centennial, 250 years, because based from our research, 1771, when this church was founded, niya po. Can you imagine, makaburli October 11, mag-misa kang Thanksgiving Mass, October 12, Ikarimig ni Santa. with Bishop Dong and some concelebrants. Kibat, akaliwan na niyang pasalamat ko. It was mixed feelings. For one, matula ka kay accomplishments, kaya berin parishioners, itanga mo pinbunga na ning kapagalan mo. But at the same time, you just wish that your parents are seeing all this. Iyo ako tanga mong rengat lupong fiberglasses rin, Kingarap. and the bakod kingarap. Anyang pong May 27 ma-install ko, mumuna hindi ling mapagmasidima may itong lakaring nga pansina na po at wish na pong prayers na kasayada siguro rin tao sa Simon na mong nung nga paggawa may fasad nga na is talking about these three fiberglasses ang po yung bakod nung nga paggawa may lakwan la po rin may lakwan. Anyapin po ding po tangakakit ko rin ay hindi po itong magmisa ka from here, akit na yung perspective. I remember my mother, so this is like
our tribute kaya. In fact, among agyang alane po may agyang instrument. Kabud sinabi ko, pangarap niya pong maing bakod. Ngayon yung mag-apil ko. Mong sabihin ko kaya ka, makakabigla at makatabang puso. One after the other, ding donors, ding benefactors. Balami miras ko hanggang makoko miya paggawa niya mong, I tell you mong, pila niya mo pong bulan, that's like less than 2 million project among. So what I'm saying, lemo na po yung alana luring kaya katang miyang ubiye, pero we still feel their presence and their presence ang po yung pamanantabed. It's not at all bad news, pero manakit ka pa mo rin po in the middle of all this maya pabalita. But you just have to find it and search for it. Atin pwedeng ala. Anya mo muna, isipan mo, maswerte ka, miras ka Kenny. Pero maswerte na rin tao at ka Kenny. At ang dahilan niya na ganan. At syempre, yung support na rin ka na akong parishioners, ilang maging pilar ko. Ilang maging antimbong kasangkapan, instrumentong ginamit ni nga pong ginumpayapong pilar in many ways. Nanong term of endearment siya nga mo? Apong pilar. Apong pilar po siya. talaga. Po, yung awos mi po kaya. At mag-umpisa niya miras ko Kenny, megin nalalamang devotee. Iyapong Peli, ang po yapong Victor. I remember, kasalukuyang malyarita kanita among tang stampita na. Well, of course, aside kay Birhen de los Remedios, kaya naman ni devotee yam. In fact, she was looking forward mag-attend kitang September 8. Meteya, September 5 ne po. Agyang kiyang kumong sakin mo, nga na, ako tipa, nga na mga yan. Pagsabda ka nga mong Jess, pero mo munang dili ako, paggaling ka pa mo, ako may banta makaluwalta na ako mga nita. O na yung tapin, kaya palyarian. Mga tingko kung dagdag itang manon na pong ministry, kin pangapari tamo. Po itang, sometimes itang disgrasya, maging grasya. Liwen nyo po, babaligang kuming kwento nemong, nung ay mabiyay nga pong ginu ka rin ni mga palyari. Nung ako, may COVID mo naman, kalupad kaya akayan tabi tatang, kaya ambulansya, I won't be allowed to join him in the ambulance. So those 40 precious minutes with him, praying with him. In fact, tinangabe, anointing ne po, pang confession ne po. At the same time, kaya manakantabe, ima, King Green City kanita. Itang 5 aldomi mo naman King Green City. So itang disgrasya, maging grasya. So, hadapin din nga luwang kapatid pari yan po pa rin kakilala. Lawen mo niya mo as paralani nga pong ginubang akayan tabela. Compared, alimbawa, karakal tamo kwento mo naman po, tang kabuda niya mo uli, miyango biye, abu niya mo, mas masakit yata ito, itang may bitas ang ikit niya po mong. So, I would like to say, balikan ko na mo ito, anting grasya. Nung lawe may disgrasya ya. For many, potang COVID positive ka, agad-agad, disipan mo, na gastos, ang popang pota, kamate, may mga yan. Pero, lawen ko ngayon, looking back nga napin, a grace in the midst of a disgrace. Uling meging yung instrumento ita. Not only kang ima, mo nga nyo chuking 5th floor, itang nurse ka rin, detang nurses ka rin, pepo pasyaldongan detang COVID patients po ka rin, and that's very... Inanoint mo pa siguro. Inanoint, and at the same time, penga di po, magdala akong stampida ng Indong Birhen de los Remedios po kanita, ang pong penga dila, karagul pong bagay, king pamilyang po pa, karela po po, magobra. So, lawen mo, again, itang grasya ng pangapari. Without us knowing it, gamitan na nga pong ginubang maka-minister tamo ka rin. Orit, tsaka po tampari tamo, we begin to detach from our parents. Pero itang last moment, that list, ayabi mo la. Opo. Kasi detach tamo ka rin We have so many tatang, kapatad. Kaya ba't kay etalaman na kayabi. Pero grasya pinita. Uli nga kayabi mula kita last moments. Kasi pinitang lakwas na niyang magparispis ko mong mas limitading oras ko king family. Muna mas melawod ko at kadua in demands king parish. Alisin niyang king seminaryo once a week. Minsan in the middle of the week makawali ko. Pero among, thanks be to God, when my mother was diagnosed cancer in the uterus, plus ikit ko ang tatang that he's not getting any younger, he was like 82 years old niya po. One thing I realized, and I think may itong yung bala mo, advice ni ka rin
Kapadadapari yan po pa siguro, karing kainakan niya po, kitang ating pengaring mabiye pa. Tang agyang gasgas na itang habang mabiyela pa, sabihan mo yung buri mong sabihan, I love you, kaluguranda ka, bihan mo, sali mo yung buri mong sali ka. In other words, gawin nga, abang mabiyela pa, before it's too late na po. At would like to say tang last months po siguro I made it a point na dinan talang oras. Anya yang mawala labi gyang king sarili ko na mo potang mga di ko itang puri ko at dapat kong ibiye ko. Minsan mong yakulingwan. This was 2 weeks before Milyari. It was a lazy Monday morning, day off. At siya man din no karigado gumumutayin. Kimbale. Well, ngeni, kimparokya, kibat makahuli-huli na kimbale, gyang makapakanano. Ngeni. Pero itang ba niyang mabiyela pa yung kukwento ko mong anyang aba kami pagkwento. Out of the blue, akong mga yan. At yung may tatang darandaman na ako. Nano pa mong pangadiyo, nano pa mong buriyo, pangarap, mga yan. At this stage, mga yan Ay, mo nga nang makanita, na akong pantunan pa, gana-gana, bingyan nga pong ginu. Pati nga sinabi mo na may nahimik ko at may gunam ko naman, siguro, nung wala kami nga nakaparing, kami siguro miras kayong stage siya, hindi nga nang makanita. Nga maragol kong pasalamat, muna kingapong ginu, at kaya ka, amo nga na, potang kayaber ako, kasi itang 25 sessions ng radiation mong, may itong absent ko ka rin ng tabayanan kay ma. Paramdam yung atsuke. Kasi feeling ko masisikan na lubring kaya katang pengari. Itong beda katam. Ngagyang makanan tamo ka busy. It's a choice. Pantong oras. Dapat kayong pakisabihan mo kaming pare. Nangay kasi feeling busy tamo na. Busy with many things and we tend to forget our parents. Forget our parents at the same time. Bala mo itang familiarity. Iyaintindihan doon naman. Bahalo doon naman yung may ordain kami and nakatamo ka rela. Pero hali rin pala, tandaan tamo po, ilang mo munang diling, miyanad, king bokasyon na ini. At the same time, Kalita mo mugot lakas loob kasi yan. correct. At bandang tauli, kalupa ni Milyari ka na ako mong muli mo rin po karela. Itang kaya katam, yung ministry tamo, mission tamo, although of course, sabihan tamong yung Santa Iglesia, yung kaya katamo pong focus, pero kayabe lang ka rin kaya katamong pamilya, especially rin kaya katamong pengari. At ilang magic touch ting parents tamo na itang talan mula mo. Balang awang pilar, wari, kaya tang pilgrimage site, ating kang tatalan. Makikurious ko mo among, king kayong parokya, ating kayong tatalan kaya nano mo, aten? Kening gulot among ing retablo, actually panahon na nga pong Homer Policarpo yung paggawa yung retablo ngayon, it was really meant na pwede lang mukyat ding pilgrims and po, devotees king gulot. They can touch on the pillar, and the same time, ining mala ng apong pilar king gulot among. Pero just a trivia, impo nga kakita mo pong image yan, is like 2 to 3 years old, linimustaya po. Because the original, not really the original, tang kilala rin taong image, dutong niya po, centuries old, as per tradition, it's a privately owned image karenya pong Guevara family just across the street. So it's under the care of this family. Siyempre mong potang andamantaya, that's the word, andam, paramde, pwedeng magstay malambat ning kahit po tang kailangan din ng family, kailangan din ibalik. So magbakante ya po ining kening retablo. So anya mag 250 years we realized we felt a very good gift king paro kaya pinimaglimos. So it's actually an ivory made in buntok ang poporing gamot na. Opo, at akmaya po kayong mismong dome, kayong pilar, ang po rin kayang ariola. Ing ariola yung kayong gulot, among, thanks to Saragossa, inspired by Saragossa. Makanyan niya pong makanyan. So, menin tong tamo pong pwedeng peg tamo, pikopya na napin banta, medyo malapit siya, kitang image siya, kakita mo po ka rin. And then of course, in pilar, mangurisa kelalam, that should be a strong or a firm made up of marbolya po yan.
O ito po, yung promote tamo. And then every Saturday, devotion to Apong Pilar. Pagumpisan tayo yan po ito king parokya tamo. So atin tamong novena at soon balak tamo magtatag confradya ng Apong Pilar. So baka talagang ma-promote yung devotion ng Apong Pilar. Aluwa mo, Iapong San Simon, ng mas kilala na rin tao. Kaya karing kaya katawang pong krusadang Manalbe, ang pong makirandam. Siyempre, kita mo po, agyang mga tamo kalakas, kalupa ng Apo Rick, metong niyang pari, metong formator, metong niya pong educator, metong niya pa pong actor, alos eganaga na po akakita mo kaya. Pero siyempre, kinggulot darita, the other side of Apo Rick, siyempre, manasakit yan naman, kikiyak yan naman, luluwaya naman. Kaya ni minsan makailangan tapong beto nga pilar kimbie, natatalnan tamo. Kaya ka rin pong eganaga ng papagal kay kayo, bilalako na gana kimbie, almost giving up. Ne? At suy tamo yapong pilar keni, sana po tantalan tayo tang pilar na may balik sa akin kakatang sikanan, kalupa na nga po Rick, yeni, yapo yung kakatang sandigan, beto nga alimbawa, karing maya papari, despite and in spite din karel ng dakala experiences kimbie, makatikdoya pa mo rin. Kaya among bilang katatol yan, anya pumilabas tamo updating, anyang bigla kang tinigdo para mag-report. Tutong-tuto. May ikaming kabatch mo po kakaluguran. May excite kami, bro, sabihan, may balik din pasibaya pong Rick. Kaya welcome back pasibayo among. At sana maging yung masanting alimbawa, inkwento mo, para karingay ganaganata mong kakursada. At magbalik ka pong papasibayin, kakatamo pong programa. O Jesus, ami pa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyaning ikpa mo. At dininan si kanan ning banal espiritu. Adwan mi keka, ing pakiramdaman mo, ing panalangin din taong maniga po, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Adwan mi iti, kin lagyo mo, king kapamalitan ng banal ay espiritu. Amen. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaganing kaligtasan ampon kapanayan. Ipanibala milaring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz me kirake kaking kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing biye mo iti. Ban kanita, antimo ka rin king kananing Galilea, makapagbalik kami king tula, at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami, o induning tula, ing manusig king kaburyan ning igpa, at gawan mi ing amanwan ng Jesus ke kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, adala na kami king kapamilataning krus, king tulaning pangasubling mebye. Amen. Magbalik tamo po king kakatamang programang Inclusada, 75 years full of grace, at masaya tapo masaya. At yuta pa mo rin po king Nuestra Señora del Pilar, king pong balena ning San Simon. Among, pakilala tala po din kikatama pong kayabe susuyo king kikatamang parokya. Siyempre, matula akong matula at apong lakanta katamo kaniting kaurasan, rening some of our dedicated and committed leaders. On my right is our PPC coordinator, Tito Ambet Kudia from San Pedro, sakop ng Kiyakatang Parokya. Hello po. Kuya, pila na kayo pong years susuyo king kikatamang parokya? Bali 16 years po. May gumpisa ako pong 2007 po. Kanga pong Rey de la Cruz. Kanya pong magumpisa ako. Maliban po king pang PPC, tingay pa pumalo ang... May po kanitang coordinator ng ERDC. Ang po keng Couples for Christ, keng Marriage Encounter. Dakal po. Kulang na mo po, Ladies of Charity, o nangyayon po pwede rin lalaki. Ulatang-latang masipag yung kuya kasi ilawin niya yung pisang banda. Amang susunod po. In tutuki,
Yung king liturgy, kaya beya king ministry on the liturgy. At there was a time sinuya naman king youth ministry. Ikong Patrick, pakilala ka kong Pat. Hello po. Dawa mong. Ilan na kayo pong years susuyo king parokya? Nung kukutang niyo po, among metwa na ako po yung porokya eh. Since birth, ne? Since more or less than 30 years among. Kasi grade 3 ko pa po, ita nga po ko pituki-tuki na napkin ni CWL ya. And then, itapin, makanya na ako may metwa. Kumbaga, bala mo, may asa na ako yung katang kasalpantayan ng King Parokya. Pota kaliwang kita yung malagong kwento yan. Kangapong pilar. Itang pilar mismo ay ita. Kwento mo niya, itang itang kaya kayong tatalnan po, itang mamyalong kayo. Ayaw po mong, actually, yung anak ko mong, yung pilar ay ni, ita pong pilar, ita pong base, at yung banda po kening side ay ni, nung ka rin na niyang anak ko, ya ko yung mami bless kayo. Ne? Kay ba't ingagawang ko, uling payat ko kanita, ngayon, medyo metaba na ako po, ne? Manalukyat ko po, ya pong kakaulang ko kay ba't bako miyukit ketang babo. So, kay what? Wait yapining kay mingenita mo, yapining nobenarya mingenite. So, ito, yaping base na po ning pilar ngayon at yung altar, yapin po itang dati ng base. Nung ka rin ko, siguro, king ka na akong pamangawol ka rin niya, siguro lakwas kung metatag kasalpantayanan, uli na nga pong pilar. So itong pilar ita, among pilar niya pong banukan yan to. Itang image ba ya, pero itang pilar, malambat na yan. Ating talagang makatungtong kaya namong, tandis na po nga pong pilar, we called it the novena image. So, kinuha mo po itang kayang pitungtungan. So, most probably yan, disnan yung yamon. Opo, disnan minyamo po yan. Sa mga 30 to 40 years na. even more siguro Even po. more. Opo. Pure yung marble po. Yan. Pepa incarna niya mo po uling medyo kailangan niya mong imuwan ng po pang i-fix datang salitang angels na po. Yung susunod among, Kanya mang Lecom, ikaw yung Patrick Lector. Actually, member na ako rin po ng Lecom. Dati po yung misa mi kayo na dwaya mo, Habak 7 and 9. Anya pong niya akong youth ministry kanita, president, huling masyado na punta ka ding sisimba, may request ko nga mong John Pabos ang kata. Sinabi ko, nung malyari tampong gawang metong pagmisa, yapining youth mass, those the time na panahon mi nga mong rikanta, youth ministry, yan naman niya pong rikanta. Kaya yapi mi po keng diocese. Dakalya balo. Opo. Kay but, pero signa na kaya po ning Paris Priest mi kanita, yapin po mi ka third mass kami, yapin po itang youth mass. So, then pong negosyante ng salsimong kanta, ila mo yun po sila sisimba Mostly, nang kaya pong negosyante king parokya, ila pong sisimba. Pero mas marakala po rin yun. Tsaka rin server youth la po kanita. And then, dakal na ako rin po iba ng Nights of the Altar, marakal na. Katekista, niya po, tinuro ko naman pong katekista, Lecom, yan, nano pa, may ayaliwa na pong apostolado na yata ng panalangin ng pong Pakyo. Ladies of Charity. Renge ko Iban. So, hitapin po, nyala ko siguro meto, uli na nita. Tingkatlo, meto ka rin pagmaragulmi kay Niking Parokya, ay youth minister, but now he heads the ministry on formation, Brother Simon Santillan. Maya pa oras po kay kayungan. King pong pamag-serve naman po kayong parokya. At mag-umpisa ko po 8 years ago. Panahon na po, kaibat na po right after the confirmation po, the sacrament of confirmation. Pekisabyan na ako pong ning dati may pingkura paroko bang maging membro na po kanita ning Ministry of Lectors and Commentators. Tas may tuloy-tuloy na po hanggang na po katang may involved tamo po kayong Commission on Catechesis hanggang na po ngayon ni Nacho tamo at susuyo king parokya. siguro niyang mamasa kayo, nakalupan 12 years old po mag-start ko po. Siguro magaling ka mamasa, kaya continuous data na. Outstanding student of Assumpta Technical High School. Yes. Kilala na po ding asumtaging lugar ay ni. Yes. Actually po Pampanga, ding the best students. At lagi pong model ka rin pong eskwela yung asumta. Product na yung asumta. Yes po. Maya po oras. Among nana po ding ongoing projects yung yung parokya. King kakatamong Nuestra Señora del Pilar.
well, umpisan ko na yan siguro sa Sige po. niya mo. Opo, sige po. Palalaman din niya rin kaya itang ongoing ministry for the poor, itang Church of the Poor program. We established our center in Pakalulu para karem pakakalulu. May gumpisa actually kabud karas tamo meto niya karem priorities. Pero lalo yung may palalang because of the pandemic. Ang puratang natural calamities like albug. Nyapin we established center in Pakalulu where atinta mo pong regular beneficiaries. Sese nga tamo every month or quarterly at tanan talang sawop. But on top of that, may nyangayo ining center in Pakalulu. We have scholarship. And then of course, not to mention the Bahay Pagbabago which temporarily was closed because of the pandemic. Dekarding nga siguro. Opo, at saka po yung masanting po ngayon deta pong matuwang masakit, dadalawa no po nga mong lalanyano po, ganyan. No po talagang kaburi, detang masakit po. Sabi da po rin aliwa, ut yamuatang paring dadalo ka rin masakit yan, ada po rin aliwang makatuan po. Apo po, ating kami po counseling, mga yan. Kaya pong kaya kaming COTPP. Ita po, apo po, ating kami pong scholarship para po karetang ating mag-aral pari, mga yan po. At saka sigurado ko rin kayo nakanuling among may gumpisaya ka rin anak. Nang programa ng among ka rin anak. Ita po, maragulya pong pasalamat uling lalo la pong maging aktibo rin kaya na kanya po. Just to share po, ketang milabas mi po or itang most recent mi pong Youth Day, may ka 255 participants kami po. Karing kaya kaming kayanakan. At deta po, mag-undergo la pong ongoing formation po para po karelo, preparing different activities. Nung nuka rin, mo po kabud mag-serve. Nung maging la pong involved ketang service ay ita. At isto po kasing maging lang involved din kayanakan ketang pamanyo yuda. Akit de po ita not just as a responsibility but a way bang kanita mas ma-build up la po king karelang kasalpantayanan. So ongoing formation po ne po on king sawop da po rin kaya katamo pong parish pastoral ang pong parish finance council at ning kaya katamo pong kura paroko isto pong mika activity tamo such as recollections minsan po Mika ka-time din po na like the youth days na i-enrich tayo po with fun, learning, and formative activities. And antimo rin po karing kayanakan, ila rin po reta pong mag-lead karing kaya katamo pong kerakalan, karing kaya katamo pong activities or programs king parokya. Na aliwa mo po ilang mapo-form, na ila rin ing mapo-form. Just like the recent Quaresma po, ita pong San Simon version na nitang Tulaw. Ne po, nung nuka rin ding miyayaliwang kayanakan na ning kaya kaming parokya, may kiyagong 87 participants po from our parish. Miyabe-yabe, may miyayaliwang organisasyon, chapel na kabibilangan, niyabe-yabe po to come up with a show or with a presentation. Nung nuka rin, ewa mo po ila ring may biyasa. Dikil katang dela na ning apong ginune. Even the audiences po, may ginya pong bala mo recollection para king mabilog a parokya. Sigurado kuya po rin director na. May baychitang dula ang pilar among because of that. And of course, we ask Kong Andy a special permission. Kaya po bala mo, it's a show, concert, / recollection. And Kong Simon helped us get ang part na retang pamigunam, reflections. So it was all in one, a concert and recollection. Ka-effective na po pala, among, at karin niya po maragul sauting kaya katamong kainakan. Akakita mo po, king parokya na po nga pong pilar, pisasabihan po information, talagang number 1 na po, karing liturgy, karing sacrament, lalo na po karing makatwa. Siyempre po karing manal beta mo po makrandam. Siyempre, emang po masanting pisasabihan yung pera, ne po, kasi po tang pera pisasabihan, bala mo pera mo, pero more than money, it is our responsibility, ne? At niya social responsibility ta. Kaya siguro,
daw sa sopan ka rin kalulo. Pero, nung ko lang man at ipondo yun, lalo lang yan ating kayo po ongoing project, hindi kayong belfry. Makanano po ita? Kaga nakadata rin tawag yan Kaya po, talwinepin po ining belfry, kaya kaming, yan po yung pinaka-latest, po. Talaga pong may subok la po anyang pandemic, den thousand simon, po. Talaga pong, sabi natin po nga mong, sang kaning kakaluluan nga na po para ka makadake nga na po ne. At niya pong tagi among dita kadake maragula bagi ne po. Talaga pong den tao may community pantry kami naman po. Talaga pong den tao mumuntala po king parokya para kumakit ang karelang pangangailangan makanta. Ing lugod na naman po ni nga pong Ginoo talagang na kami po peboren. Talaga po ating mamye, ating talaga pong dakaling bibiyeda, ne po ating isipan niyo po ating memye 250 kabans, ne po. Ita pong tsakapit na po ata 500. Deta pong kitang sentro ng pakalulu niya pong dinan milang tsakapit ng kaban talagang ma-amaze la kasi kaya pong eta naman po kayong ding LG yun kahit 50 kilo. Ito po talagang BBM 25 kilos, makanyan. At saka po itang groceries, dakal po talaga. Kumbaga, matulala po rin tao. Mag-one day ang concert po, Rick. Ay, opo. Parang may expenses. Opo. Among in sikreto na po ning kaya nga kakit cooking kaya kaming parokya, in sikreto na po ning with regards financial matter ne po. Hanggang pakakalulo ka, makasadya kang sumawog. Kadwa na nita, yung masanting po, itang transparency na po ning nuno ka rin niya miras itang sinawop mo. Mayayakit siya. Nung halimbawa, tisinawop malatiya mo, tisinawop maragul, kakakit na mong itang programa talagang imbis na mamiyakan ditak, bala mo, dagdagan may pa rin tutuki makanyan na po ka excited sa sawop, ding kaparokyanos mi. Kasi atila pong akakit ang masanting magagawa, mo po king structural na po ng parokya Noon patitang physical, ang po itang spiritual, formation social action. Gana-gana, bala mo at tunay ang po kini. At yung po ako, na akong kaganang mag-serve kasi balo ko na ati kong paintungulan yan po nung baw, sinaw po. Ito sinaw po atin niyang pupuntalan. Makanyang po ka-excited la po. Kumbaga, may pamanlalapitan din tao, balo mo na nung nanin pangangailangan mo Bine kagad. Atin pa po mong, yung pandemic po, marami giya pong pagkakataon para kaya kami. Huling siyempre po, alang sisimban Kapagawa mi po yung kilumpisamban, may, po, 5.5 M po yung talagang may gastos po. Magkano po? 5.5 million po para po kayong restoration na po ng pisamban Isipan niyo po pandemic at yung pong mamiya makanita ka-generous sa tao po. Makasaraya po yung pisamban, balada po walang gagawa. Anyapin po anyang mag-resume na po yung misa. Anyang may sakla po din tao. What may aliwaya yung itsura na kayong kilo. Ngara po ang may santik nga, may ita talagang nung nanuya po dati itsura, balik ya po Dua sigurong points, thank you karing sharing nyo kapatid. Nitindam kayo kimeto nga kapatid Apari, how to teach people to be more generous. You let them know where their money go. I think that's what Patrick says about transparency. Ultimo yung singkong dulingan, kabudrin report mayon, nulamiras, and then pictures, the power of social media. Kanita, ang bawa itang kaya kaming relief operation, munang albug ko, karinungan aranasan kaya niya mong migbangka kami, mga yan, iba't pamuntalan la, just to make them feel that you're there for them, tang presence, kumustan, mga yan, mong, mikakunukun nung kailangan i-post ba yun kailangan bang, kasi po, balada magmayabang tamo, flaunt tamo, yung gagawan tamo kayo ni, we were used kasi itang nung nanong maya paggagawan mo, sa likod mo, itang edakakit. Pero at a certain point, yun naman kitang intention ours is not to brag about it, but ours is to seek help. Itong maging dalan, kabud, pinost milareta, and then pepaltoming realidad,
kasi makanalapin makasap nung yada akakit nung nanuing reality. So we went to ground zero, itang talagang malalamadalum. And then help, support came one from the other. Tuloy-tuloy na po ito. And mag-update kaya po kanito, pinikap na ning sakop. Miras tamong more than 1 million, both in cash and in kind among in contributions na po. Ito po, ito na, let them know where their money go, the power of social media, and then trust is earned among. So king apat na banuami po kening miyabe-yabe, ding simonyan sa makanita lang, makabud, ikit da, masasalularing karelang pera, yung babiyeda, akakit da, ating paing tumulan, nyangini na, mo, ining belfing niya mo, naman po utang magmayabang na po, kung wari, piya apis sabitan mo, in a month na po, pagumpisan niya March 9. April 9 yung Easter Sunday, we gave a report. We have reached almost 1 million pesos for the Belfry movement in kayang rehabilitation. Galing. Bali po, nandun pong papunta kami Kenny, sabi ko, kasulok na naman yung lugar. Meron nga karing periperis na yung kakatamo pong Archdiocese, pero king palang sulok kayo ni, karin mo akitang gana ng sustansya. Sustansya king formation, sustansya king liturgy, sustansya king pamakyabe, Service. malasakit, service, gana po Chukeni. Iyak po sabihan iya pong rig mo, pero kayang tabi tabutin kayang mga sipag laiko. Kaya, bago tayo pupusan kakatang programa, last words po, may nibat ka rin kakatamo pong leaders mo muna, kang brother. Ita po, king kaya katamo pong parokya o king kene pong kaya kaming parokya, ing kaya kaming palaging parasan o buring paintungulan, anapin, yapin itang makapagdake kami, karetang atin kami, antimonong makanano itang misyon, ami pasa kaya katamo king binyag. Nepo, itang misyon tamo, king kabanalan, king pamaging maya pabalita, ang po king pamanyuyo. At itang misyon na ito, kabang tatalnan miya, maging asyas na kami ning metong at metong. Inya patuloy pong tatalakad in kaya kaming parokya. Pwede na magpare, among. Pari lang Oo, kasi. pari ng pari yan mo. Please, number 2. Metong mo po yung sabi ko. Monsignor. Metong mo po yung sabi ko, kaya po makiramdam ngayon ni kakatang programa. Nung mangay na kayo, pangina na kayo kayong kasal pantayanan, natin kayong dadala na pagsubukan, nakatatambay, dumala na kamo. Puntalan mo yapong pirar, sumandal ka, kayang posti, nuno ka rin, kayang kasal pantayanan, magiyang matibi at magiyang matatag. Anti kanita, meto yung sabi ko, hanapin, king Diyos ka magtiwala, sigurado kang may pala. Anti tayo po, kaya kaming parokya, tutu, mapalad kami, mapali at malablab, kaya kaming kasal pantayanan, uling tutu, mapalad kami. Milakaw na ako programa kanya. Susunod, tinta mo po Bayong Pari, Yako po. Monsignor, ang po yung kikatama. Ako po, dito kaya mo. Bishop. Uli pong Easter may Easter na po ne. Sinubli na pong maybe nga pong gino. Sabi natin, itang lugod na. Ne po. Ya pong kaya katamong laging isipan. Ita pong binye ng lugod. Itang sinakripisyo na po talaga ing panga Diyos na, ing panga tao na para kaya katamo. Sana po magita mo muna po kalupa na niya po. Malugod. Kita mo. At syempre po, yung kikatamong kura paroko. Kasaya akong daramdaman, din ka na akong leaders, ikarelang reflections, ne? Pero yung guiding principle ko po among, and this is not just for us priests, but for all, whether lay or clergy, this is not our mission. Pigkatiwala niya mo nga pong gining obra ngayon. This is His mission. But of course, in mission, in grasya niti, may kakaganapan niya mo if we cooperate and we are open to work with Him. So we are co-sharers in that mission. So with that thought, nung iyo at aluway tamang ati mission ini, in-house na katamo at kayang tabi tayo, obra na ini, wala ka nang hahanapin pang iba, wala kang dapat ikakarug, ne? Uling nakapaboran kayang tabi, nya ita siguro yung mensahe ng apong pilar kang St. James, kang Santiago kanito. Mo mission nini, basta biya mami kaya ka, just do your thing.
At may kabungangan yan in His time, in God's perfect time. Importante itang submission, po itang obedience king kaburian ning apong Ginoo. I think manyadset po siguro ka na ako, yang nanupang mga palyarit, mga palyari, sabi mo po ng dinamong, in spite of and despite of, and ila pong bala mo tandaan ng presensya ni nga pong that I'm not alone in this mission, at inyang pepadalang kayantabe, because there's so much things in the vineyard. The harvest is great, but the laborers are few. But I have prayed so much na padalaya pong dakala laborers at pepadala nala. Nga masikan ko loob, ma-inspire ko lalo, sumuyo, uling ating ko pong kayabe, susuyo, king kaya katamo pong parokya. Ini pong kabiyang yan betong pong amani nga balo ko, yung amanong pilar, ne? Yung pong pilar kimbieta mo, potang mga lambot mo, potang susukuta mo, potang atsyunang analos kaya kataming beyata ng biye, eta mo po kakalingwan ng magsandal king nga pong Ginoo. Pero metong pong abalo kong yeni, muging nga pong Ginoo, pati pala ka rin laiko. Hindi ka katamong kaparokya, kaya siguro malakas siya po Rick, uling kaya pong sandal. Kaya sabi ko nga po Rick nandin, din kayang luwa, ila pong naging pinaka-enerhiya ng kayang parokya, ya mismo, ya po yung patatag, hindi ang pangatao din kung kayang parokyanos, kaya maya po oras. Nung siguro po nga ako yung obispo, talagang tintamong dahilan at saan ka mag-celebrate sa 25 years. Kaya di pa mo po king parokya ng apong Nuestra Señora del Pilar. Del Pilar, sapat na po yung celebration ng 75 years. Kaya, kipulag yun na ng kakatawar sa obispo yapong dong, king kakatamo po ang programang Krusada. Babatian na kayo po, maya pa oras, intao ka rin pong tao del Pilar. Among, magpaalam na ka rin tao. Ika naman magpalangin ang programa. Muna dili, apong talk, dakal po salamat for featuring our humble parish, for coming over. Of course, welcome na welcome kayo po palagi kayo niya. At kaya kayo pong manalbe, bistaman po malawot siya, pero wala pong lawot at sigurado mi pong sulit siya po, kaya kayong pamamasyal, kaya kami pong parokya. Mag-exit kayo mo po San Simon. From there, it's just like 10 minutes away, Chinoko po, Keti. And malugod ako pong welcome at tanggapan kini po kaya kaming parokya. Dakasalamat and continue praying for us priests as we continue to pray for you as well. Saup-saup, abe-abe, king balayan na ni nga pong ginukin, king kaya Archdiocese. Ini po yung Father Talk ng Nuestra Señora del Carmen at yung king Nuestra Señora del Pilar. Ayan, tabi na po din Carmelite Media. Viva Virgen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdon, at Viva Karisablang Magkrusada, king kakatamo pong manalbingin ng bingi, at pasibay maya pa oras, at good evening po kay kayo man. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo.